en fait biri utinya niyo mahirwe yawe yo gukira. Amen. The people that you are fearing, they are your opportunity to success. Ibintu utinya The thing that you niho fear, Imana yabitse umugisha wawe. it's where your blessing is kept. Nubijamo urakuramwa amahirwe yo gutera imbere. If you get into it, your opportunity to prosperity lies Nubona in ibintu it. byaguteye ubwoba. If you see things that are terrifying Jya you, wibuka ko ari umutsima. remember they're just your bread. Aho gutinya ngo yenda apfuye ndagiye gute. No, hita uvuga ati kandi ubu ubugari. Instead of being Kandi terrified, narya. Aha, consider naharira. this is the bread. I can eat them. Always ibibazo byawe Your problems niyo mahirwe yawe. are your opportunities. Intege nke zawe Your weaknesses nizo mbaraga zawe. is your strength. Ubwoba bwawe Your fear niko gukomera is kwawe. where your greatness Iyo wemeye lies. gusa ukambura iyo mitekerereze. Just when you take off that defeated mindset, Ngo iyo wirukankije inyamaswa uyimara. Aha. None wikakurinda bati ngaho rero. Ya nyamaswa yaguhungaga ari uko itari ifite imbaraga. Ariko cyagihira avuga ati sasa no gupfa no kubaho. Ngwino. Abantu bafite imite